Taji Muhwezi nagira ngo bwa hati government ogwaye kozere ngo hati ekitigaire n'obujunanzi bw'ababazeire kureba ngo batwara abana babo mu mashomero. The academic performance concentrating ahahereza abana ubwenge bashyize ibizamu batunge first grade basomera mu ishomero rungi behemu grades nyungi icyo cyose aricyo mugafatira ibintu kandi tube strategic no kuba bide strategic kombe tube strategic no mu kusomeza abinabano ko mukabatari mu mashomero mu batwaro mu mashomero ahabo kuba ekiconco kikuru munonge cyo kubasakura ko mwana wawe n'ekiconco cyo kwegesa umwana udashomere naisha kubona bono mu biro bya Nyesya. Umuringo ngogumwe Minister Jimu ayonjere yagira ngo bwa hati government ekozire bintu binzi ebyo mutano ibitari bimwe na bimwe atyo nuko kwiga abantu okubikozesage okurebeka ngo babasa kubinga obworo mu makagabo. Binshiwe ono mwagire byombe ko kareta amashanyarazi kareta mwizi inguto ziriyo tukora ya movement ekozere meba kutero munga mwese kwibwe musi nezi byo musi meba ni munonga. Ibyo bikiri aho RDC wa district ya Rukungiri Steven Nsubuga nawe yashobora ku government erukorekera kubasika cyona okurebeka ngo ibyo bwegese byaza mutindo gwa higuru. Nti government umwaho gwije mu financial year yikwisha. Honorable Minister, you know about this, you have been working on it. Neza kufuna milioni igana yo kwimbeka ikisimbe chi nenda ko manyisa ngo ikisimbe kikatwara milioni zigenda leta n'imi twashituna mukaga ko uziga basha muri sente nyingi. Honorable Minister, konka amatafari gakozana garuganya ruzinga ehitwa abanza amabare ngaruko mukagasho kandi siminti yone rugarukungire n'ebintu so okuyiha materials zo kushakunu ya riba bitangwehe kandi project ekatandika ubwo ruguturo rutaka rukozere arukubi n'ejure rukugwa nabo kigenda kusimba contractor ukubasa kurangwa gukora muri murungi kandi yakorombire bakuru b'amashomero abatari bamwe na bamwe abagambireho na Sky TV basimire government abobuhereza burungi konka bashobora na bimahabzubu ebibarukurabamo ebishebere kukorwaho ngeno bahatwara nkakwa abete no bareta bembuzi ababuricimwe. When we need to protect our buildings, protect our learners, protect our teachers. Konkecho good enough ni mangu mukino mutwe nga twine ebirasi biri kumara abana ni bingi mwene ebirasi ni bike challenge ekindi kizibu kya kabiri twine butaho bw'abegesa kunoya education ryansi kituma abegesa barugahare bakiko umwanya bende betabo kubyama habura kituma ara kwakushaba transfer garuko myanya yabo bakuraga gasha kwa Ronald Kabanza.